turabasuhuje kandi tubaha ikaze mwese mudukurikiye aba mureba n'umuryango mugari wa Papa Sava. Aha turi ni ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside nk'uko mubyibonera. Aha rero ni ahantu hari amateka manini yagutse y'urugendo rw'abasirikare 600 n'abanyapolitiki bari barahangaha. Umuntu wese rero ufite byinshi ashaka kumenya kuri amateka aho ikaze kugira ngo azaze kubasura. Twagiye rero tubona byinshi bitandukanye nk'uko mugena mubona wagiye bigenda bikurikira, ariko muri make twagiye tuganira n'abantu benshi batandukanye mu rubyiruko rukora kandi uri mu muryango wa Papa Sava. Bagenda batuganiriza byinshi bungukiye ahangaha n'ibyo bagiye babona tutari dusobanukiwe. Nitwa Uwihoreye Jean Bosco Ndimbati Sylvestre, ndi umukinnyi muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Boringo muri Papa Sava, ndi umukinnyi Papa Sava. Murakoze, nitwa Dusenge Crenia, amazina asanzwe, hanyuma izina ry'umukino ni Madederi muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Wera Christine, nitwa Kidamange muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Ndayiramya Enos, abandi Teresifori muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Nsabimana Jean Pierre muri Papa Sava, nk'abandi Nsabimana n'ubundi. Murakoze, nitwa Kayirangwa Alice, nkaba n'ubundi nyina nitwa Alice muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Umutoni Betty, nkaba nyina nitwa Suzana muri Papa Sava. Murakoze, nitwa Valentina Nyiramahirwe muri Papa Sava, nitwa Didasienne. Murakoze, nitwa Mushimiyimana Esperance muri Papa Sava, nkaba nitwa SP. Amahoro, nitwa Nsengimana Jaric muri Papa Sava, nkaba nitwa Kirimbuzi, n'ayandi nk'amafene bitewe naho nzaba ngeze. Murakoze, nanjye nitwa Tuyizere Musa muri Papa Sava, nkaba nitwa Musa n'ubundi. Murakoze, nitwa Nitegeka Gracian, n'ubundi akaba ari nge Papa Sava. Murakoze, nitwa Hosana Olivier muri Papa Sava, nkaba nitwa Kidaida. Nitwa Moza Jean Trésor muri Papa Sava, Nitanazi. Murakoze, nitwa Riyo Ita Ramazan muri Papa Sava, nyina ndi Ramazan. Shalom, ni Anuarite Uwumukiza muri Papa Sava, nitwa Gerardine. Murakoze, nitwa Reza Leokadi, nyina muri Papa Sava, nitwa Nyiragitariro. Nitwa Lise Gikundiro nk'amazina yanjye. Abanzi muri Papa Sava banzi nka Dative. Amazina yanjye ni Norbert Regero, muri Papa Sava nitwa Digidigi Jabosco. Murakoze, nitwa Umuhoza Sandrine, nkaba nyina nitwa Sasa. Murakoze, nitwa Umubyeyi Josiane, nkaba nkina ndi Madudu muri Papa Sava. Murakoze. Mwongeye kwirirwa, nitwa Uwimwe Chanceline, nkaba nyina muri Papa Sava, nitwa Happy. Murakoze cyane. Nitwa Munyana Analisa, muri Papa Sava, nyina ndi Mama Sava. Nitwa Noella niyo mubyeyi, nkaba nyina nitwa Fofa. Nitwa Samuel Kwizera, nkaba nyina nitwa Simone muri Papa Sava. Ndabashuhuje, nitwa Rutungura Jeff, nkaba muri Papa Sava, nyina nitwa Kashikashi. Ndi Nkundabose Manuel,
muri Papa Sava ndi Manode. Papa Sava rero tubaye tutagiye mu bikeshero twakwibaza kuki mwatekereje yuko abakozi cyangwa se uyu muryango mugari wa Papa Sava uzana tuganiriye n'inteko y'umuco bifuje ko bamwe batanga ubutumwa binyuze muri sinema bakunda n'abandi barabakunda ariko byumvikane ko bafite uko babakunda n'uko batanga ubutumwa twafatanya gusura ingoro tugahera ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside cyane cyane ko bifite ubutumwa dushaka kuvuga nuko nk'uko hari ibyumba twagiye dusura hari icyumba cy'umwihariko kirimo abantu bari abaririmbyi abantu bari abanditsi abantu bari abanyamakuru mbese abantu bari bazwi banakunzwe bakoresheje iryo jwi amashusho n'imyandikire cyane cyane mu gukangurira abandi cyangwa se nabo mu kwijandika mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 tukaba natwe rero twaba ijwi ryiza duhereye aho tugakangurira n'abandi batandukanye kugira ngo bazazanga twifuza no kuzajya ahandi henshi dufatanyije nabo kuko muri uyu mujyi wa Kigali nabura harimo ingoro eshatu nizo zigira ngo ziri hanze ya Kigali ziri Karongi hari iri Gicumbi ndumva hari ni Nyanza nazo twifuza kuba twazigera ariko icyo dushaka ni ugukangurira n'abandi bose bari muri aya matsinda nk'uko natwe tuyarimo ababazi ba sinema hari abari muri teatire hari n'abari mu mivugo twese hano tuba tuhahuriye turi benshi ko bakangukira gusura ingoro z'umurage hanyuma amateka y'igihugu abantu bakayamenya ariko nanone bagafasha igihugu kwereka abandi bantu ko ubundi mu buzima busanzwe iyo wize ukamenya bakakubaza ukajindira cyangwa se ukabigumana burya ntari icyo utatekereje ntabwo uba waratekereje ko nk'urukingo rwa mugiga waguraga nk'ibihumbi utabona rwa korera rwa tetanusi babyita rero kongera guha sosiyete yaguhaye nawe ukayitura mu buryo bitari ngombwa yuko usaba amafaranga uko gufatana abantu niyo mpamvu turagushimiye rero hanyuma ubu twumve ko hakurikiyeho kubimenyekanisha n'abandi bakazagira iryo shyaka bakaza bakiga amateka bagasura n'ahandi hakurikiyeho noneho n'abanyarwanda bose bakabimenya hari ukeka ko hano hatagendwa ariko haragendwa kwinjira ni makeya gusa nzi ko amatariki yose bakora ukuyemo tariki ngira ngo ya 25 z'ukwa 12 kuri Noheli iya mbere kuri Bunani n'iya 7 ku munsi wahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi iya 7 z'ukwa 4 ahandi waza urumwe ngira ngo arabo twahuriye ari mwaza muri itsinda amafaranga aragabanije rero gusura ingoro numva ari nibikuranga kandi bikuranga ntiwitandukanya nabyo kuko akagozi katagira umuco katagira ikikaranga karazimiraga karagira kugira ngo azayavuga yazi cyangwa se n'abandi babishaka mwese mugomba kuza mugasura ingoro nk'izi ngizi mukamenya uburyo mugomba gusobanura ibyo mwabonye ndetse no kureba uburyo u Rwanda rwavuye habi rukaba rugeze aheza dukomeze tugumane rero turakomereza n'ahandi